Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, nas'aluka fi'alal khairati wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbudna ilaika ghaira fatinina wala maftunin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ali kullin wa ashabi kullin minhum ajma'in. Wa ba'du. Nama pelanggungan agama Islam kami ucapkan untuk bantuin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita nanti tikun karena waktu inhamku ukipun magbalik magdawat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apabila inhamku ukipun amuin magmamaksiat magtaubat magmawat Allah subhanahu wa ta'ala inallahu ta'ala magtaat hamanga malaikatnya daapun dia hipapamahalaya daapun niya malaikatnya manawagtawag hagatan tiapa jari sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lawan sinallahu ta'ala baita in yusira in ipunku nagbalik na biyahan maunta ako. Asabab yakto salamaniyo intauyan. Asabab yakto bang hawa sa English congratulate niyo. Handiyo abdi fa inna mustalaha ma'allah. Lawan sinallahu ta'ala hadis kursi. Congratulation niyo inipun kusabab inipun kuyaun dimanan sulut na iwan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inallah subhanahu wa ta'ala amu itang miliksin katan alam katan tiapan jari. In hikmat sinallah subhanahu wa ta'ala in manghukum sumarawa halihatu in kawasa sinallah subhanahu wa ta'ala. Anu in ibadat sin ipun niya di mataganak sin katawasahan niya atau in maksiat sin ipun di makamudarat iwan makahilang sin katawasahan niya manawaktawa minallah subhanahu wa ta'ala iwan sin pagkukuyat niya. Mamay tagato ni ulong sinallahu ta'ala law ya'lamul mudbiruna anni. Hadis qudsi. Law ya'lamul mudbiruna anni kayfa intighari lahum wa rifqi bihim wa syauqi li tarki dhunubihim lama tusawqan ilayya. Law sinallahu ta'ala menghadja kaingatan atau dia ingatan sin mga sila timain ko daing ka ako dia kurang nila ako sa maging taong nagmamasyat timay ko daing Allah ta'ala iniyalog niya isepan kay pasaw kilihin pang nila dia ingatan pagbiyanin in kay pansirari lahong pagbiyain pagtangan ko kanila
Inallahu ta'ala timangat. Biasa namun pagsakat sinambukat dan kato niyo biyahan bangaon dumatong karasahan niya. Misa ninang ka oras istahun niya malukay. Makiki. Dihi kabutang imbarang. Bangke ingatan sinipun kulang dia ni hinkaagi kundi makat kanila. Unit dia karasin Allah Ta'ala. Bukan saja lang niya dia hinkaagi kundi makat kanila. Kami mga nagmamaksiat niya. Iwan sin pulong ko kanila. Iwan sin lasaku tuntun ko kanila. Unit tuntun sin Allah Ta'ala iwan sin tiararan niya. Terti maksiatihim, diterti maksiatihim. Amoin bangko nila tinggalan di maksiat kako. Amoin dituntun sila Allah Ta'ala. Amoin tiagaran sila Allah Ta'ala haibun niya. Bangko nila tinggalan sin ibun niya pemaksiat. Bang nila keingatan law silallah ta'ala inpagtaratku, intuntunku, inlasaku kanila lama kusautan ilayya. Sabunal tu sila isa bang nila keingatan sin pangingat bunal dia sin kita matan. Sabunal tu mapatay sila isa sin tuntun mong kako. Wala tapat saat awsaluhum min mahabbati. Serta mabuktuin mga gunggungan nila diyahan sinlasa nila mongkaku. Bang nila keingatan. Sa ikita niyo hawala kia ingatan misan pahibay ka masih kita niyo tu lega. Amo ilang sin mga ulama annasu niyam ida ma'atun tabahu wa ida man tabahu nadimu wa ida nadimu la yanfa'un nadam. Intan na impakul kuya sigaywanan. Malayo pa yung Ramadan o na magsadya. Pagsadya nila hawak to sin Ramadan. Marayaw. Apabila o tayo sa kita pagsadya, iwan makaraos magsadya. Sa ayon waktu dia ay pagkul kuya na turban sin pagsampang na to. Amoy tumunay sin ibadat ng mga rukun sin Islam o waktu di umano. Dia ko kaingatan dia kumaya mamugtog sin hukuman pagkaway ruun baysa nas dalil derecho dari Al-Quran ilang hadis. Sementara mengarah disebutkan kuhi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hawaktu niyasain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamrat dan harapun sin Islam 5 tinggalan nila wala nila kiunay 5 bayar. Kaum Banu Hanifah, kaum Musailamah Kadzdzab, wala nanunay sin zakat. Dahil hasabab yaktu nagsadya ni Abu Bakar sa sundalo niya, anuin napapatlulat pa sila nagjawaburan ni Omar, may tamunong niya bunuon, in mga tao iniyan la ilaha illallah. Anuin lang ni Abu Bakar, wallahi bang sila yung niyabiyahan tinggalan nila amuin asal tiyukbal nila ha Rasulullah law mana'uni iqala bang nila dihirihim in iqal amuin kaptang hadjasin unta kaptang hadja utama hawaktu dili pa in Rasulullah pagdihil nila hawak to bihaong di nila nirihil bukod pa amuin zakat turut kaptang hadjari nila nirihil dahong po sila magbuno mastang sa pasay po iyadi tatkala ayaw ni putang halong sinilang po
bukod sa kasalan si jagat in maudo na to diha unsa sa putun mo sa example. Kalo hapat kita na to magbalik. Mamaya ako ang itsara hawak to dihaon hanaw ko min ahkanis siyam. Dahil mga hukuman sin kahalan sa pagpuasa. Sa sabuton ko ini pagka dahil mga hukuman amuin awal waktu iman sampai kabihaon masih kita niyo simusulang kaniya. Misalnya tahun 5 bayi nagkasabot. Intay mana? Hiyawa sao? Nagsabda si sundalo mamuno hamang nga tao naninggal sin jagat. Sabab di sila magawain hambog ng hamang agyaatan sin Allah Ta'ala ipapatunay hindi ito na isin Muslim. Di makagari Muslim magparagsaya hakaibanan diatan sin Allah Ta'ala sulangon niya isa din kaibanan. Inhisiyo Muslim. Di niya kahagaron. Dahil hamang hambog sadya dahil hamang agyaatan sin Allah Ta'ala in hukuman niya murtad. Hiyabola karahangkan sa iyahan nagsadya sundalo in hukuman niya hamang atawa o murtad. Nakakawalan sin puasa. In kita niyo kataan Muslim. Dahil hasubangan pasadlupan. Dahil hautara pasatan. In kataan sin Muslim magpuasa karena pangagari. Hada aksin Allah Subhanahu wa ta'ala kutiba alaikumus siyam. Tiara po sin Allah Ta'ala kanyo ipagpuasa. Para po Bangdihat tuwing kita niyos na muasa paggain niya dia akan sinagaman tu habaita alaw sin Quran. Iban habaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabta inang niya. Umamin kita niyo katan amin bungal bihan ang kaki kita niyo mamuas. Sumagawa na hinang na to problema hawak tu kita niyo magtag na sin puasa. Pagkain kita niyo ng muasa, naraak sin Allah Ta'ala mo muasa, marayaw na arat na tuinda, kasi Allah Ta'ala iban sinabi niya. Sumalawa, mapagtag na sin puasa, hawak ko rin na to agaro nindakan sin Allah Ta'ala, waman syahida minkum syahra palyasol, bang upana kakitaan na niyo in puasa, in bulan sin Ramadan. At tawakan maun na makasaksi din kanyo sin kita na in bulan Ramadan, subay na mamuasa. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu al-iddata 30 yawma. Puasa kamu hawak tu kakitaan niyo in anak bulan sin Ramadan. Iman pamubak kamu hawak tu isap kakitaan niyo na in anak bulan sin bulan Syawal. Waktu niyo di kakitaan sampurnaan niyo dukupin niyo in hitungan niyo kasluangan niyo. Magpagupog kita sin itungan hawak tulik kakitaan. Nagyagiin yung mga sila amuin magpuasa. Itungan nila hadyain niya agad atawatan amuin kiyaway tahakalindar. Ang bengkato niyo biyahan. Hasalubay nila buhi, bangutang nakatulang tahun buhi pa siya. Kaya ingatan niya bang kurwag na tumang na ipwasa. Sumagawa diyan ko mga tuwang mga rayang makadjari hinangon na to basis. Sa baginyat ko makasulang kita sin amuin daak sin Allah Ta'ala iba sin daak sin Nabi niya. Sa baganda, wala nagyandang upamay ni tuman niyo. Hakitikaan niyo, hakitaan niyo. Jukut na bulan sin Rajab, bulan sin Syaban, puasa na kamu. Sa long sin Allah Ta'ala bang niyo hakitaan na. Long sin Nabi isa puasa kamu bang niyo kakitaan. Inaksod sin himumungan, nagpuasa kita niyo pangarag hamay ta sin Allah Ta'ala halang sin kitab niya mulia. Ilan hamay ta sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapi-hapi ka ito niyo sin mga kaulamaan. Ulos na pagtanda, bukos kitab sin Allah Ta'ala.
iniarad na to, ano yung patulan niya? Kamu yang menghadakan sin Allah Ta'ala, iwan hadakan sin Nabi niya, iwan hahilang sin Nabi niya. Hawat tukitan yung manilang, ano yung hukuman niya, dia antimatung marigato niyo. Kamu na imutang sin hukuman niya, siya purtukan niya himusayamatul kadzab, bangunuin hukuman diutang hiya kubasang kaniya. Laung sin Allah Ta'ala, ato minuna bibadil kita wa takburuna bibad. Magkaharap kamu hakaiwanan kita, tiya turun sin Allah Ta'ala, urus hutang himuting niyo isa rin kailangan. Ayaw, ay natumina. Supaya di magtangi, ipamaragsayan ako sa Allah Ta'ala. Ay natusuksihon, bango tama ini ang najis, habang atin ako, bukanin hipanot sinato sin najis, ini. Subay hipanot sinato sin najis, subay tubig. Ay natubunglawan, ingkahagad na to pa Allah Ta'ala, hanggang kita niyo namuasa sa bag na raaksin Allah Ta'ala halong sing kitab niya, ulis bunglawan na to sing kitab din ha China. Sing kalendar si China, atawakan ituman na to. Mga kalanggungan haagama Islam. Malingkad in Muslim magkukuyat sumampang sin Ramadan, iban huminang hadiakan sin Ramadan. Sa mangi aturun, in Muslim in sa daulaw-law mataunin kitab nila bukun hadja Quran, iban iniagaran nila bukun hadja in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawarin na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa siya nagyalaw niya al-ulama'u warasatul anbiya. In mga kaulamaan ganti sin mga kanabihan. Hapikilan ko ang din kanyo na muasa sin Allah satu. Bakit tamayin ka mo na muasa sa baba, ang tungod niyo pahapi ka niyo, ang nakita simbulan. Dahil hawalaw mo na hula, wala sa niya, di ako imiyag ka niyo, wala imamuin hinang niyo. At abila iniyagat niyo, hinang niyo basis pagdaaw nakita ka niya. Sumagawa kang hinang niyo basis biyahan, initungan niyo yung kalendar niyo, in kamu nakasulang kamu sinta at Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kami wala na muasa sin Sabtu, na muasa adlaw yan ahad. Minsan in kaaunan sin kami, ako. Iwan hidup kurang khair, awon pahati kamu, mga lisang tuwa na sin boom. Sinaon na kita, simbulan hawa sin Saudi Arabia. Wala na ro na siya mahalayak hasupaya in manusia di makanan. Pagkawarente sa kita in bulan ha Southeast Asia, bukod hadya hawala na to Pilipinas. Iwan kaya pamahalayak na bihan in magsampur na dukutan in itungan, wala na kami na muasa. Sa hatuan simbaran ko, bang ibarat, bang upama sa jain ako biya, taon niya makat-makat. Nang dungog-dungog bang kita na imbulan, aon na nakita kaniya, bang aon na namuasa, makat na. Jumlahon ko na sa ito imbaran ko, hajumlahan niya ito bang aon na nakarunong nakita simbulan, mamuasa na ako. Sa wala ko hadyahinang sabag mahita. Kasubaya di imianin tao masilan. Kaya mahalayak niyo na tuwanin puasa, subaya adlaw ahad. Nakarinig man ka mo, ang nabiyahambay ka sining kita, niyo na nakamo. Hanggang sa yung kami, aralan na mo na hagyan ito man na mo, muna na kami. Kasubaya kami rin ipagtabi, sa pagpapagpapin niyo ra kami. Dahil nga sabab yan, misan aun na kahati, hangan sin kaguluhan, hangan sin kamagulangan, bang kapag-arama, wala kami na muasa tiyaran na muna inang daw ini.
Sabi sinagi ko bang hadyain ako niya magad sa taon na diyon ko wayroon sa niya imamuasa ako bangin iararan ko mga tao na kita simbulan diyahan atau away ka kita na imbulan hamulan niya. Sabi ito ay kita niyo magtalo amoy mga sila na muasa kahapon iban sin na muasa adlaw yan. Mangin namuasa kahapon sabab yung nila ipahati out na namuasa sabab sin kita imbulan imamoy ginang nila wayroon sa niya. In kita niyo sa wala namuasa kahapon siya na ito inaglawin ni nagpadukog sin itungan sa isang puwasa na ito wayroon sa niya. Amoy puwasa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. Menghadap keingatan sin umat kulang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang nila sadya keingatan bang uno indiara sin Ramadan. Uno in awin habulan Ramadan. Sabunal tuud mag-angan-angan bang hadya ing kabihabaan sin tahun yaon Ramadan. Layroon may bukod Ramadan. In Ramadan amoy nag-ittipa naghambog in kapan simula wayroon simula in hisiyo namuta halaw simbulan Ramadan tiyood niya namuta haadlaw yaon atawa tiyood niya wala namuasa haadlaw yaon hangka adlaw hadya nag-ittipa in kapan sinulama Intaulaun Indusa nahinang niya lagi parahin sintusa sintaun nakazina Iban nabi imum alak Intaul nakahinang wala namuasa atau kantiod niya namuasa namuta wajib kaniya insubay puasahan niya inhangka adlaw yaong bayaran Iban wajib kaniya ikitaratan niya 2 bulan magsunod-sunod bang niya tiyood amoin apabila nakapuasa siya kay mantag siyang adlaw pagkikata naman bilkaan niya halayoon sabang balikan niya magbalikin puasa din hapanatnaan di mabilangin lagi kay man adlaw bakas na biwasan niya. Mga kataw tayo makuran o may puasa. Paano tiyar ko sinallahu ta'ala yung puasa? Ilan tiyadin Intak puasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In puasa bangkarno ka bakas piardo in bulan puasa piardo sin Allah Ta'ala in puasa hari karwa tahun sin paghijrah. Taglain sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah tuju ke Madinah hari karwa tahun niya Madinah. Diadinin puasa hapanagnahan piardo sin Allah Ta'ala. Tagna piardo sin Allah Ta'ala in pagpuasa. Amo in pagtangka in pagpuasa in makna niya tumangka daing hakakaon iban sin mainom. Tumangka daing hamoy sumuhok paasawa niya. Tumangka daing hauhaw iban sin hakbi. Sa harap tuwing puasa piardo pagtangka daing hakakaon iban inom iban tumuhok paasawa niya daing ha sambahayang isa sampai pasambahayang maghrib. Karena piardo in puasa amuyanin hukuman niya pagtangka daing kasambahayang isa sampai aran pagbangsin maghrib. Al-hati niya intero niya intero sindong puasa intero sinaglaw puasa amula imbuka ikut sin sambahayang maghrib iban isa.
Maraan na itiardo sin puasa ha umat Muhammad. Pero sa mga umat ni Muhammad na kapag puasa dihaon yung puasa nila. Nabiya din yung kapunda sin puasa. Then, hawak to sin sambahay ang isa sampay kaagan sin Maghrib. Biya din yung kapunda niya. Then, haamoyin buwa pajar. Sin sambahay ang suko sampay pasadlok suwa. Ayon din ang mga sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak ko simbulan puasa bahayang isa, wala nakasandal, nahulog pa asawa niya. Nakahinang sinhinang, hawal kanya, hawak to hiyahan bukon puasa. Sa hawak to puasa, haram hinahon niya. Hawak to niya na hinang niya to ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may pa. Laun niya, ya Rasulullah, waqa'atu ala zawjati. Nahulog ako, nakahina, nakajuma ako asawa ko buwa si sambayang isa. Hawak ko na tumagna na yung pagtangka. Laun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intabir hatta ya'ti Allahu bihukmih. Tarap na akaw. Sabab laita hukuman hikabay ta si Rasulullah. Bakuruin hukuman kaniya. Sa tarap kau. Sehingga hiparatun sin Allah Ta'ala yung hukuman niya kay mo. Hamburot tao. Nahulog pa asawa niya. Hikaya salam. Aw nisab tao hamburot. Manaw sin adlaw yaon maglawag sin kabulianan niya kaahli niya. Ano yung sukurin niya yung kapiramaan sin gawin. Haadlaw yaon paglawagan sin riziki halal. Sampai pagway niya, bahay niya, law niya, haasawa niya, waktu maghrib na. Waktu na sin pagbuka, halaw sin bulan Ramadan baisat, law niya haasawa niya, aun ka makaun doon. Law sin asawa niya, wayroon lang niya makaun, sumakawa, tarap kau hangkaray, manglawag ako hatang daig na tukaloon kawaatan ko kaunon mo. La ilaha illallah. In makaun wayroon. Manawang maning po sinang kaadlaw wayoon. Ada po ning kita niyo bihaon. Bukun hadya makaunin halang bahay na to. Yaonin refrigerator. Hipusin makaw. Yaonin air condition. Yaonin sofa. Inlilingkuran bangkay lumingkod hilog-lubing bulit mo. Yaoning kulangan, masarap kulangan. Sumakawain kanila yung problema nila, misan yung tao ng bataan, hawalan po ang sarayo. Sumakawa, misan bihat ko yung kahalan nila. Wala sila ng problema. Wala sila simangka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun pangarta sa halga aun astana amoy na astana yaon piyaghuhulaan nila di nila hikasusa bisan wayroon air condition nila walaw po ni wayroon biyahan makaon nila wala na hinang sabab sin hikasabab kupur nila pa Allah Ta'ala. Uloy nastana piyaghuhulaan nila. Uloy kingdom piyaghuhulaan nila. Amoy naon kanila uloy kapit niyo. Amoy lang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irba bima kasam Allahu laka kasunaw ng nas. Pagrida kau haamoy kaya bahagi sin Allah Ta'ala kay mo ikawin sadaya daya manusia. Dayahanin pangatayang nila. Ano yung naman sila na kauna?
hipo, iwan aircon na to hamay, iwan lilungkuran na to marano, iwan singkulangan na to maruno. Yamin jinisan warna sin makaon. Sa yaon buon ka to niyo jinisan sakit. In hypertensive na mataas yung dugo, in pagkasakit diabetes, in ang ulcer niya, in nagtatambo na inulat nila. Malay niya ang na-inginisan pagkaon masama. Yaon na yung kataan. Adapin sila na kauna. May sakit na bumakar, mayroon na sakit diyahan taas, magtaas yung dugo. Mayroon sakit nila diyahan hinda omar. Mayroon sakit nila diyahan diabetes. Hinda itman, mayroon sakit nila diyahan ulcer. Hinda ali, mayroon kung sakit amoy sa diligaw sakit hawak tuliaon. Amoy sulay dahon pa Makati Medical Center diyahan niya pulot ko yung mga mag-uubang. Sabahin sila rihan, harihat tuwing kahalan nila, dayahan sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Harihat tuwing kahalan nila, imbukaan nila, bukod matao din lana niya, bukod matao din tambok niya. Sa imbukaan nila, hipo sinamuin, pagpakusog sin mano siya, gatas iwan sin hulma. Amoing gatas iwan sin hulma, gumanti sin amoy sukal na lawa, halaw sin barang nato, halaw sin hangga at law, wala kita niyong makaon. Nainhambok nilat ka pa Rasulullah na may ya Rasulullah, nahulog ako pa asawa ko. Inhambok isang hawak ko rin na taon niya, o then hapag hinangan halawin silahon-lahulan, ada po dinrakto, halal kaniya kumaon haot sin Madrid iwan sin Isa, hasawag sin laul niya, nakatulog. Pagbati niya puas ang bahayang Isa na, di na siya makadjari kumaon, sulay niya na lang kusunin hambuk adlaw sa hambuk adlaw. Unang hinangan niya, yagtiray sabya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na naita, ya Rasulullah, nakatulog ako, wala ako nakabuka. Laong sin Rasulullah kaniya, tarat kau sa hinggaon sukumanday Allah Ta'ala. Inhambuk buat niya tumagad, sabab uno, sabab nakazina ha asawa niya, nakajima. Bukod nakajima ha asawa niya. Inhambuk, wala nakabuka. Dahil hasawagyak tunanaong intarmanday Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhilla lakum laylatas siyamir rafatu ila nisaikum. Uhunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taballahu alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Mga talangkuhan na aram Islam, hasalang sundua tao yaron amin tao na kajuna, iwan tao lay na taon niya, di matungin pagpakaan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Sa misan aon na kakaanan dahil Allah ta'ala, masi-masi in dahil kato niyo aon kaya magusatan di makatunay sin puasa.
kaniyo ginisan ng pagkaon. Muna buka ang biyahan insida hatuon niya iwan sinpakit halawan niya biyahan santikan. Ang mga tuon muna sumunod talaw sin ginahawaran niya ulos ang pakitan niyo maglawag sakit. Bangdeng hao murimakum. Laun sinallahu ta'ala uhulla lakum laylatas siyam ar-rafatu ila nisaikum. Hilal na sinallahu ta'ala laun sinallahu ta'ala ar-rafatu ila nisaikum. Sinallahu ta'ala amoy mahasuksi mangindok kato niyo agdat. Misa minallahu ta'ala inian ar-rafat wala inian uhilla lakumul jima' ar-rafat bang maanahan na tuin ar-rafat halal na kaniyo imman ayam paasawan niyo pagka dia pangkal dumugod in magjima halal na kaniyo amin Allah kita niyo di mahingat addat amin hawak tibihawin mayroon na nakapinding habula dahil ha Islam maling galingan niya mayroon na nakapinding ha Quran maling galing surat niya amin bang makaw magbakilan sintay ng hukmo muslim kailan kay ni'mat dahil Allah Ta'ala kang kiyun kau bang tayo isang tunay kutip hatay ng hukmo muslim limutun kau mag-alot kau biyahan kang kiyun kau tumayikot kau biyahan limutun kau sa'in Allah Ta'ala inang hindi kato niyo misanin Allah Ta'ala wala nag-usal sin kalima amo impangkal hatay nga duwagon sa alam niya okay lalakum laylatus siyami rafatu ila nisaikum halal na kaniyo habum sin puasa bukod adlaw in mulunangog kamo haasawa niyo sa mga kababaihan niyo laun sinallahu ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kita niyo ray sa tingdihay muna-muna lang sinallahu ta'ala uhilla lakum laylatas siyam ininihukunan hatao na kajima haasawa niya simbol amin haram dumayid haasawa niya sa tabing waktu halal day nga sambayang maghrib din habang sin maghrib pa sa babang sin Isa sa doon halilang sinallahu ta'ala na pindana halal na kanyo inyo mga kamo pa mga kababaihan niyo sindun sin puasa hukuman din Allah Ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna in mga asawa niyo pangungon niyo badjuun niyo bukod lang sinallahu ta'ala yung asawa niyo lahan banyakaan niyo pag-aasaran sin nafsu niyo sumaka hunna libasul lakum in sila biyahan badjuun niyo amoy badyo maghabot kita niyo habadyo karna panampanday hataso karna protection na to dahil may sa mahahagot karna protection na to dahil haununo na lahat ng watkot protection na to dahil haununo na makamumula direct pawaran na to in kalawaihan tanungon sin usog iraning kami kausulan ni sa badyo pamilyahan badyo sin kababaihan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wala daw isa din Allah Ta'ala nag-direct yusalan niya sin imbaraibiyahan yusalan niya sin kinaya long sin bahasa Arab indirect yahan sila badyo kita niyo badyo nila law sila Allah Ta'ala alim Allah annakum kuntum taqtaluna anfusakum kaya ingatan sila Allah Ta'ala mga katawtoy manghuran in
kita niyo asalaw waktu makahinang dosa pa Allah Ta'ala. Mahalangat na ito'y ginhawaran na ito. Makadosa kita niyo pa Allah Ta'ala. Bukod ay bintano siya makahinang dosa. Sa barumano siya pardosa. Makarusa sumakawain ay hamano siya. Bang di maingat tiyahan mamista sindosa niya. Amoy salama-lama malumo salaw sindosa. Inayon hamano siya bang di maingat manuntun pa Allah Ta'ala. Magtawbat pa Allah Ta'ala day ka mga naginang niya dosa. Alam Allahu annakum kuntum tahtanu nga anfusakum. Ingatan sa Allah Ta'ala ingkamo yan. Alam waktu diyahan makahinang kamu dosa mahayanat niyong ginhawaran niyo. Salam sin Allah Ta'ala katawallahu alaikum wa ata'ankum. Hangkat iutan sin Allah Ta'ala ilawang sin tawbat. Salam Allah Ta'ala yampun niya kamu, ampunin niya kamu. Amin mga kamu magtawbat pa Allah. Wa ata'ankum. Bilang niya kamaatan inday ka mga nadosa niyo. Law sin Allah Ta'ala kalana bashiruhunna. Nagikawin pagka halal na kanyo. Namuin lumangog. Haanuin kamawaihan niyo ha mga asawa niyo. Law sin Allah Ta'ala nalihaon. Hawak ko amoy sablok sura na bashiruhunna. Buhay ni wala tayo sabi ng Allah nag-iyan. Inallahu Ta'ala nag-iyan. Jami'uhunna. Amoy mga tao makahati hawa sa Arab. Salam sin Allah Ta'ala fal'ana bashiruhunna. In mubashara biyahan bukun hajja tartantu jima. Say makna niya jima. Sa wala yun sa sin Allah Ta'ala yung kalima jima. Nabihaon hinangan niyo nabiyahan ito yung paasawa niyo yung kabayaan niyo. Fal'ana bashiruhunna. Sa tabang tamo dumayag na humilang napaasawa niyo. Law sin Allah Ta'ala wabtaru ma kataba Allahu lakum. Hawak ko yan tayo akamu pa Allah Ta'ala anak salih, anak marayaw. Dahil ha mga amoy hirigkiki sin Allah Ta'ala kaniyo sarap sinamuin pagsuot niyo ha mga asawa niyo. Wa kulu yashrabu. Nagin hayni hawak ko niya min Allah Ta'ala wa kulu yashrabu. Hukuman isabharo itaho na katulog. Wala nakapamuka sinamuin waktu huhuka. Hasarap sin halaul niya. Adain hapag hinangan, hapag lawagan sin riziki. Hawak ko sa binasawa niya, naglawag makaon ka niya. Dain ha mga pandaig-bay, nakatub, nangasubo hukuman para surullah. Doon hay nilaw sin Allah Ta'ala, wa kulu washrabu. Kaon na kamo sin dunya. Inom kamo. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Kaon kamo, inom kamo sa hingga. Gumawa na gulis puti. Hawak tu fajar. Yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Amin masilang niyo dahin ha gulis itum dahin ha amuin fajar. Dahin ha suya hawak tu suhu. Bangun usung na buhain suga. Muti na liyahan amoin subangan. Guno-guno na yung goodless puti. Tumampal dahil ha goodless itom. Hati niya doon ha inipinda na sinallahu ta'ala hukuman si pagpuasa. Dahil ha amoin sambahayang isa tumang na ipagtangka. Harap paagan sin maghrib. Sa pinda na sinallahu ta'ala dahil hasad suga harap pagwa pajar sindunya. Law sinallahu ta'ala tumma atimmu siyama ilal layli. Punos ang paniyo na sampur na ay puasa. Pagka tumang na ipagtangka dahil haguwa Ingles buti. Law sinallahu ta'ala atimmu siyama ilal layli. Sampur na niyo yung puasa, impagtangka niyo sampai lumatungin doon. Kung lumatungin doon, hawak ko sumatungin suha. Lawsin Allah Ta'ala, wala tubasiruhunna wa antum akifuna bil masajid. Sa ay kamu isa,
Dumaig, huminang paasawa niyo, hawak ko ka mo nag-iktikap halon sin masjid. Magka mo nag-iktikap, yung pag-iktikap, yung tampak si mag-iktikap, hawak harayat ang masjid. Ang masjid. Hawak ko ka mo nag-iktikap, yung sinalaw tala, wala tubasiruhun na waan tumakit muna bil masjid. Ay na ka mo, dumaig haasawa niyo, hawak ko ka mo nag-iktikap. Watilka hududullah fala taqrabuha. Yan inhad. In Hindu sinallahu ta'ala. Hukuman biyayka sinallahu ta'ala. Hipakahinang ibang papaaniban kaniyo fala taqrabuha. Bang piyaaniban sinallahu ta'ala ay nusuki. Mga talangungan na agama Islam. Napindahin hukuman sin pagpuasa. Dahil haamoy sambahayang isa tujuh pa amuin adan sin maghrib. Pagkakaan din Allah subhanahu wa ta'ala kaparsalawan sin dua kauhan buhok wala nakasandal sin nafsu niya inhang buhok pisang sabab sin wayroon makaon niya. In sila wayroon makaon nila Bunnal bisan ni Ali ibnu Abi Talib karramallahu wajha ikaupat khulafa pagtungkol si Nabi sallallahu alaihi wasallam bana sin anak niya Fatimah hambuk waktu ya Ali wayruun makaun niya unin hinang ya Ali bukun mananda ya sin panghinangon nato bukun ng lampas bukun manataw bukun ng lutang ya Ali karamallahu wajhahu awun hambuk at lawayruun makaun niya iban sin ahli niya unin hinang niya kimawa doing ha mga badyo niya diarang niya badyo ya Ali in diarang niya hitami makaun ya Ali in badyo niya diarangan niya dirham Nabi mayanin baju niya binui hiali nagdara dirham haran tiap bak niya inta hambuk tau berhajat. Nakalanduin hajat niya unin hinang hiali tiap sadakkan niya inunong dirham bihasin baju niya. Malaikat ni siapa hajat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Law sinallahu ta'ala pialawi kanila intay mangun nila deng haging hawabaran nila misanin kaunan nila tarhajat pagtay mangmudha agama Islam iman bunnal ginawa deng halong sin pangatayan amin pangatayan gawang biasin nasaput na to hatahon 5 kay wayroon makahipok kanya di mahipok sin arta dahil makahipok kanya iman amo hindi makajari tapon sin tao di makajari tatawon daing kayo di makajari bilhon daing kayo di kahalaan sin arta di dahi sabi ka pang bihil sumaolah ya Ali sempurna intamarat saya Allah Ta'ala mu'tabai wayruun na maranya sahadan pagi alit tiap baksya sinambuk tau nagdudulot unta lau sintag na punta kanya ali lau niya biyahan bihanay unta kuni lau niya ali wayruun hikabayat ku kanya lau sintag na punta ali lau niya bihana utang bayar ibang tayo makawaak biyahan aw nahipamayat mo bayarina sa din na in waktu kamaakan mo binihi ali hanggatus dirham diarang kaniya sa utang paisab sama si ali wala pamiyamit pamay niya ani sa hamuk tao piagbak niya lambihan sintaw kaniya hipagdarang mo kay nunda yan ali lang ali ho pila ribon mo
Long niyatihon ko hanggatos ka naman dirham. Binihi ali utang hanggatos bihon kaniya hanggatos ka naman. Nagdarang simbadyo niya turulan niyo inhimumungan na to. Nagdarang simbadyo niya unong pila, tiyak sadak ka inunong pila. Nakautang hanggatos, unta, hanggatos pila, unta, biniisap kaniya hanggatos ka naman. Biyayaran ni Ali in utang hanggatos nakauntong ka naman. In ka naman ganti sinunong pila. Nung sinallahu ta'ala wal hasanatu bi asyri amsalha. La ilaha illallah. Di kita niyo maingat magbista. Sahabat kita niyo maingat magbista. Mangkol dinihil adlaw yan. Kaya ingatan mo yung diloy mo. Lipatun sinallahu ta'ala makahanggatos saktay pasitong gatos lipat. Hiyali nagsadak ka sinunong dirham. Giyanti ang sinallahu ta'ala isadak kaniya ka naman dirham. Intiap-tiap dirham lipat sinallahu ta'ala makahangpo. Inunong dirham ka naman inganti niya. Maita, hawak to hiyali na gawin ang pamay niya. Kisah niya ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in naghapen kaniya. Umalaw si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaniya. Ya Ali, atadri manil bae wa manil mushtari. Ali, kaingatan mo ng hisiin nagdarang. Ibang hisiin na misin unta. Lahum ya Ali Allah wa Rasuluhu a'lam. Lahum hisin Rasulullah Ali in nagdarang sinunta in Jibril. In nagpautang kay mo sinunta. In nami sinunta in Mikail. Diaksin Allah Ta'ala sabab sinunong dirham Ali. Ganti sinunong dirham. Amin kaulan sing kita niyo. Maus bang tujuh pabaran niya. Sabang mahinang najis di siya maku. Bang deposit niya pa Allah Ta'ala kaulan niya. Bang ipagbising kabuhin niya, misang tsura bayaran niya. Sa mga deposit niya pa Allah Ta'ala, kauban niya. Bang nasakit niya ang panagawag ng urat bayaran ni sanin pila. Amo sa ating pag-ianong annaso niyam. Inmano siya tul. Makarati hadjawang mapatay na. Dalang makarati ang pamakasayo magsusun. Bang magsusun, di na magpapa ating pagsusun. Masi-masi kita niyo, inhinang natusunto ang material, madda. Magaya kita ilang sindi magaya. Whether hiwin na to at awakan maminta to niyo. Al-hasanatu bi asri amthaliha. Ila sabaniyati da'fin. Lipatun sinallahu ta'ala pinalipat. Maka 700 lipat. Kita aningin sila. Bukun hipuin bahay nila sinamuin kataon masarap iban simbalanap. Wala sila biyahang lumingkod alam sila condition. Hangkan na sila lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat ikat nujub yaihi mustadaitum ihtadaitum. Sahabat ko lang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ituun. Amoy hisiw-hisiw dahin kanila hinangon mo biyahan, araran mo hinangon mo suntuan, kahidayatan kau. Amoy puasa, pagtangka, bukan pagtasarap sinta kaon, paglawag sin sinesan warna sinta kaon. Waysa niya ray sabang aun. Saay kita niyuhiyahan, mangutang magsawsanda, pasalan sin pagpuasa, sa puasa ibadat, ay natubiyahan burasan ng ibadat sin najis.
Sawab bangkay nananda na najis na. Ay natutut si humbiyahan amuin najis, sin najis. Atau malano biyahan, buwasan na po sin malimit. Bang dihatin pagpuasa piyarde sin Allah Ta'ala, hawi karuatahon sin paghijrah. Bang dihatin pagpuasa apanagnaan piyarde, dahil hasambahayang isa sampai pasambahayang sa amuin adan sin maghrib. Pinta sin Allah Ta'ala pagpuasa, dahil hagwa tagal sampai pasat surah. Dia ini samin pagpuasa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana biharin pagpuasa? Hawak tuyain tuyardo, biharin kapardo tagna, napinda sampai pahamilin tubagna. Hawak tagal pasat surah. Dia ini pagpuasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makita niyo maglawan sultuan in Nabi sallallahu alaihi wasallam sultuan itu. Pagpuasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak sin asawa niya. Hi Aisyah radhiyallahu anha lain niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banghabulan puasa waktu buta'ain waktu imbutaan niat tamar hulma pila bigisin hulma atau waktu hambuk bigisin hulma imbukaan niat iban gatas ain waktu tubik lang niat sababain waktu irun hulma gatas ain waktu hulma gatas iban hulma ain waktu irun gatas hulma iban sin tubig. Sampai raw sin Aisyah radhiyallahu anha kunna nankutul hilala tummal hilala tummal hilal talata ahillah la tuqadu fi baiti rasulillahi narun. Raw sin Aisyah radhiyallahu anha awal waktu lawniya lumabayin hilal hampir bulan sampai maningko bulan tumanda day anak bulan sampai tumibuok sampai sumiwi dan hambuk bulan pahambuk bulan 2 bulan lumabay hatinya to hilang 2 bulan walangnya kau larahan hamai sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya wairun lutukun wairun tugnaon amuyan in nakura si muslim in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wairun lutuk haram sumbuwala namun kaunan amuna in abisin Aisyah hadulat puasa al waktu ikaunan namu pila bigi hulma iban gatas pila bigi hulma iban sintuhib amoy gatas in hulma waktu adlaw maurus in amoy mga sila tarapang hati wa medicine kaya ingatan nila manaing barantadayin ha amoin sukal hasabag sin hulma iat tubiyahan kawaya karantian magmalik din ha amoin malawa din ha mga sukal halaw sin barang na to ing gatas tanagyan yan naratipon din ang gatasin may kami ni banda kusun hamano siya halaw sin gatas. In Rasulullah awal waktu wairun gatas malingkan tubig dahin inumun niya sallam aju'u yawman fa'adkuro wa asba'u yawman fa'ashkuro habdir namin bang ako nag-iipon habdir ako hangka adlaw katuntuman ko intuhan ko sabab sinyap di ako iban bang ako kan subanghang ka adlaw laon magsukur ako kaniya amuin lang si syair an nafsu tabki
النفس تجزع أن تكون فقيرا والفقر خير من غنى يبغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. ليس شاعر مسلم النفس ingin hawabaran si manusia tajzau an takuna faqiran. Mahukau manipais di malaya mahinang miskin. Tumaraw ding hata miskin. Sa iyang niya wal faqru khairun min ginan yubqiha. Sa inka miskin lagi maraya ding hadaya atang indaya ikatakat porsin manusia. Kalau pasir manusia ding hatag ipon niya ding amoy pag-ipon kaniya. Law si syair waginan napusi wal kafafu indaya singgin hawabaran ako na inkata intahara kasuksihan suksinggin hawabaran mo inmo min subay magdasin to sipat subay insipat ini daw hapon na to. Ilmamin subay kau mahinang kudwa suntuan bangkay guru suntuan kau singkatan muslim bangkay bukan guru muslim aja suntuan kau sinbukun muslim insuntuan sa amin al-kudwa subay kau suntuan hikawa sifat khasyatullah suntuan penghapan mabuha ka Allah Ta'ala amoy pagmabuha kung hatampal hadja amoy lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man aslaha sariratahu aslaha Allah ala niyatah bang paliharain sin manusia sin mu'min inti makapod dahil habang kakahinang niya hati niya inmasiyat niya niyahan bukin hadja niyahan tunay ko din na masiyat na pagkatambal sa abang tinatapot na liyahan puminaw na sa misang halang sin tinatapot uun na kita kanya pero lihara niya in masiyat hati niya di uminang kanya paliharaan sin Allah Ta'ala in kataan tinatampal rin kanya paliharaan siya sin Allah Ta'ala khasyatullah pag nabuha hikawa sibat sin mu'min hikatu at taharatul mutlaqah suksi kasuksihan suksi indahir suksi indahin deh kalau niya kasuksihan ano yaw nilaw si syair kasuksihan al-kafaf al-afaf wal-kafaf ano hindi ka magnapsuk suksi ingin hawabaran mo sabab may palaw niya Pain agat pajamiyo makil arsi layak fiha. Sabab pangreron karadaan mo, di kau suksi, di kau magreda, haraun mo na ikyabagi kayo mo. Igkataan sin halam sin lupa ini, halam sin bumi ini, di mamarahi kaniya. Hirin na kayo mo ikataan, di pa mamarahi ulang pa. Ano yan to? Lihat kahalan yung Nabi sallallahu alaihi wasallam hapag puasa niya wayun kakaun masalah jinisan niya warna yaun doon sumagawa bukaan niya biyaan tamar iwan gatas amuin lumabay 2 bulan on waktu wayun malusuk hawaii nila amuin on waktu kung kita niyo mahinang na ito problema, mangulong na halang simbay na ito. Bang kita niyo magproblema na, tumaas na yung duro na ito, amahan na kita niyo. Law pa si syair, isyair muslim guys, at nasihat sa mga silariyahan, kapag kay mga murang muslim, ya sahib al-hammi innal hamma muntarijun. Absyir bi khairin fa innal faridallah. Amoy ikaw nagdara kabutulan musibah alon si problema. Ingat talong niya biyahan yung problema bukod niyan kakal.
Pagtunod kasi ng Allah Ta'ala yung kahayangan. Pagkukulog kayo, sa mga magpahayang din na problema mo biyahan ng Allah Ta'ala. An-nafsu tajza. An-nafsu yaqtaw ahyanan bisahibiha. Al-ya'su yaqtaw ahyanan bisahibiha. Amin ang waktu, iyas ang sumod ka. Iyas ini ang unain. Sumang ka na kita sa Allah Ta'ala. Malawa na yung pangandil na ito dahil Allah Ta'ala. Lam niya al-ya'su yaqtaw ahyanan bisahibihi. Amin malawa yung pangandil na ito sa Allah Ta'ala ay waktu imagugtuloy ka ito ay waktu ibang pagsuntakan na tibasin Allah Ta'ala. Latay asan na painal kafi Allah. Ay ikaw, malawa yung pangandil mo sa Allah Ta'ala sa kabin Allah Subhanahu wa Ta'ala insya sandigan mo. Allah yuhdiku ba'da al-usri maysaratan. In Allah Ta'ala magpaud pa si kasipit kahayangan paudong niya. Innama al-usri yusra. Daw sin Allah Ta'ala. Huwag sinamuin kasipitan kahayangan. La tadza'anna painasani Allah. Ay ikaw masusa, ay ikaw magama. In Allah Ta'ala ay magtatanggali. Magpaud. Ila bulita patik billahi wa'abdahi. Bangkaw karatungan bawa, pangandol kau pa Allah Ta'ala, tikbillah. Pangandol kau pa Allah Ta'ala, ibang pangandol mo kaniya, kaharad kau pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tikbillahi warbabihi, innal ladhi yakshiful balwa huwa Allah. Sa gabi maging, siyang kasikpitan min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, malaka ghairullahi, malaka ghairullah, wallahi lamnya, wairuin gausmo, wairuin tabang mo malaika min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahasbukallah. Subay, ingkatan, bistahin mo, pangandulan mo, isandilan mo, kahararan mo. In Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullun lakallah. Hinangainkatan. Tujuh Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bang nawaya magdaya, maka jari siya magdaya. Sumara manarahina insya suntu ansin mu'min pamagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambret waktu di matong Umar ibn al-Khattab natutulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun haram aircon. Bukun inkiulangan niya dia hangkot yun. Banggitan hilubong isikin nato. Sa inkiulangan niya baloy. Imbaloy isag larak na. Sarap sinta kulang niya hamaloy, malugay na yung kulang niya hamaloy. Naglimpa imbaloy yaon hataykod niya. Binatong ni Umar ibn Khattab. Pagbatong ni Umar, kiabutan niya in Rasulullah timulang habaloy, naglimpa intaykod niya. Iluhulasan sa bawayron aircon niya. Timangis ni Umar. Timangis ni Umar. Bukan hadja timo inluha niya. Sa timangis, nagdahon mo ni Umar sintangis niya. Nakawakilin Rasulullah, kita niya ni Umar timangis. Langsung Rasulullah najib ka Umar, mayroon kita ya Umar. May tadaw yung timangis Umar. Uloy katangisan mo. Lang niya ya Rasulullah. Mulukul kursi warrumi tanamu alal harir wa anta sayyidul khalqi tanamu ala hasirin kadbali. In Sultan sin Persia, iwan sin Sultan sin Rome, matulog sila lang niya ha katana sutla.
sa inikawing tiyugan mo, baluy day hadawon hulma, sarta imbaluy mularak na. Ikawing sayyid, maula, singkatan, tiyapan jari. Ikawing nag-order kayo mo inboard, bang nabaya, mapinda mo yawan. Sari ko mabaya. Uni sambung sin Rasulullah. Abi syakin anta min khabarillah ya Umar. May talong ya Umar, ang syak mo. Hakaba, hakantaan sin Allah Ta'ala, ang syak mo ya Umar. Lang niya la ya Rasulullah. Wayrun, wala ko nagsyak. Sa ikaw ikiakwanan ko Rasulullah. Lawan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, ama yakfika an takuna lahum ad-dunya al-faniyah wa takuna lana al-akhirah al-baqiyah. May talong ni Umar, di mangarani kay mo, indihil na sin Allah Ta'ala kanila yung dunya, kanila na yung dunya ang ibukong kakkal. Sa janji sin Allah Ta'ala kato niyo in akhirat kakkal. Tumawag pa kayo, kato na in akhirat wala kakkal, kanila yung dunya yung bukong kakkal. Abi syakin anta min khabarillah, abi taon syak mo hakaba, berdaan dengan Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ako yan ipagpuasa niya, bang diadin ipagpuasa niya, imbubukaan niya hulma iban gatas au waktu hulma iban tubig au waktu tubig haja. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkahantang simpuasa niya, bang binatong na yung waktu simpagbuka, mamuka, bang yaon na ingkakaon, kumaon siya muna ang pasumambahayang maghrib. Minsan nag-adan na, bang nag-adan na Allahu Akbar, atawakan tiyot na yahan in tambuli tayo, atawalumak na inamong waktu simpagbuka, bang yaon na ingkataon diutang, kaon na tayo muna sa rabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung hinang niya, bang yaon na ingkataon kumaon siya muna. Sa tabiyahan, sinabi niya lang niya, Allahumma laka suntu. O Tuhan ko, namuasa ako karena mo. Pagfirli makad dan tuwa maakal ko. Ang punaka ko imbusa ko rin hamang anak kauna na hinang ko iwansin makahuli. Gawa magdana. So nakabuka na ako. Wairun na naib na biyaan amuin. Butas ko amuin. Ini ano ba ini? Ha? Ito hal ko. Ha? Iwan sen hati ko. Waktal lapil uluk na masa na amuin. Uwak simbungungan ko yaon. Watawakal ajru insyaallah. Amayan indua asin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang muka anak. Saat tabang yaw na ipagkaon biyahan muka siya mo na ubus ang pasumambahayan. Inhindo sinaraman ato. Lausin na nga ulama. Ida ja'al li'isha'u wal-asha' taqaddimil asha'a alal-isha'. Inaturan. Bang magharap tulad kung inwakto isa ilan sinasa inasa pagkaon sundun kakaon niya kung nakiabutang nagbang na pakat timula sa i'alal isya paunahan yung kakaon dahil na amoy isang bahayang sabab bang di mo pakaunahon yung kakaon paunahon mo dito paunahon yung kakaon di nga sambahayang si mambahayang kao ada kaya niya hanin pikilang mo at mo sambahayang at kakaon. Lagi-lagi mga anak-anak mo diyahan na kusot gumaon na mamimbang kau diyahan yung kataon mo diyahan diya kau sinamin iaapas o nilapas kayo mo walang na tumaknina na diyahan yung kaluan mo dahil yung kaon kaon mo
amin pangatayan ngunit ikaw mabuha marubusing pagkaon. Misa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil ang mga sunnat niya bangyaon na yung kataon, paunahon niya yung kataon. Walakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bang kita niyo, bang kaulong sila Allah Ta'ala, ano yung suntuan niyo, bang pangawaan niyo, suntuan, bakas na rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pangawaan niyo, suntuan. Insuntuan dahil na ngayon haagama. Papag-ibadat, sampai pamuamalat, sampai patagdaran, sampai kahalan, tersumpatan na antara sin dua magtiyaon, sin usok iwan, sin asawa niya. Mga palanggungan na arang Islam. Ippuasa hitunay natin, pagpuasa haadlaw, ipagtangka, dahil hakakaon pamainom. Sampai amuin, tangkaan na to inhimungan. Bukon marayaw, dahil habarang limot, dahil habak puting, mamungmong hatay manghod. Tangkaan na to indawtian na to, dahil hakakaon ibang mainom. Tangkaan na to in mata na to matuteng hahiaram. Tangkaan na to in simod na to mamisara sinamuin bukon marayaw. Tangkaan na to in tainga na to bumungong sinamuin langgang sarap Allah Ta'ala. Uros bumatungin buong yaon. Hitunay na to isa binibadat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampurna. Bukod puasa kita niyo sinablaw sa pagbundi kita niyo sumambahayang. At awabot ko yung pagpuasa na ito. Ilan si pagsambahayang na ito, hawak ko bihay ni Hadya bulan Ramadan, pagpuasin Ramadan, mapinda na, may taintuhan sin Ramadan, dugay na haday hatuhan sin bukod Ramadan. May taindihakan sila Allah Ta'ala mag-ibadat na bulan Ramadan. Hadugay na Ramadan, wala na yung Allah Ta'ala nagdaak. Himinang kita niyo masi-masi sinhinang amuin makamumpaat kato niyo haadlaw akhirat. Haadlaw wayroon na magmumpaat marengkan amureng kakahinang nato hinang marayaw. Amuyat tuhin makamumpaat kato niyo ada kunin artak na to. Inununo kataan di hadunya biyahan di makamumpaat na to. Balik niya makamumpaat inarta na to. Bangkya nausal na to inarta na to hadakan kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiarasin nagkahinang hindali karam Allah wajha. Mahuli mga palangguan na arang Islam. Tiyang pagkatimang na yung puasa na to. Timang na isa amuin muhadara na to. Lecture na to kakahalan sin puasa. Ada pun. Bangupana ayon masi-masi wala kaya hatihan na to kakahalan sin puasa. Iban mabaya kita niyo humati ka niya na ukamon na to katuman. Inlawang pagsual wala sin pagjawab. Mahuli magsubur ka niyo kataan, hamuin paghajar niyo maandaw ini. Iwan magsubur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikarihi amuin karihir niya kato niyo waktu. Diwilang kita niyo kusog iwan sinlasik. Diwilang niya kita niyo waktu magkita magbalik. Mahuli magsubur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan ka niyo kataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah ya selabihan. Dimugtaniyo in nasihat sin guru tadi mapalihagan sin bulan Ramadan. So, insyaAllah pagka biya mga alam pa mga waktu talihan tiyo-tiyo artinya yang patul labi-labi di satua. Kalau biya mga awon mawaya dek kaniyo ini umati atau akan mga subuh pengawalatan yang kihatian pa palihalan si puasa na insyaAllah ukap dihayaun in pag-asuh. Isurek tadi mabaya mga subore sa mga pihak kababaihan ulihan yan. Way na puasa hapon puasa sa lida. Bagay na hika pangasubong niya tungod puasa na minsan tungod puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ay pangasunin ang kagayon. Nakapanawag ko, biarap ko sa namasupa ko sa wala ko checker ko man. Dahil ko sa buong aking kasi pa naman mga puro magkakari biyaw ni.
Ati niya siya yaon yung sakit niya amuin na nakahapos na pas. Pangusya doon niya ito kaya po sa pagkano niya kung sa kumatulong naga pagpupun niya ito niya hangin. Na umuto na ito tuwan na yung kasahan niya at alam ka na ang magarap ito yan. Magsaya makaraos ba mamuasa, ang minenhela reto, di daw mo di kukati hikawatag simpuasa niya. Hinahon niya. Wayroon sa niya ito. Sa mga pangay, pangasulit ko, pag ang sakit niya, makadjari ka hindi siya mamuasa, na depende hatahalan niya. Bangin pagpuasa, ikasungsin sakit niya, ay na siya mamuasa, sa bayaran niya, bang na dumatungin waktu biyahan, makadjari siya mamuasa. Sa bangin pa, alam si doktor, asal hopeless biyahan, di na kuhan, na makadjari siya misan magpipya na. Sa ay kita, itrap ko tangkol ka mo sa ninakaingat si kahalan niya kung makagawa si bandi, ay hinangon odor in sakit. Pero yung nabiyahan na ako, sakit ko ang na-excuse ko. Ay paminangon excuse. So kamamerat kong problema mo rin sa niyabiyahan ni sa mga umusang siya sininihila at to, di hikamaktal si puwasa niya. Sukul, ito nabiyahan ni Tapos yung mga suwo. Yung pa yun, mabaya mga suwo. Doon. Isa ba yung papso? Doon yung pangasubo. Eh, misis ko yaon nasasakit. Kung na nasasakit mo yan, yung pangasubo nito, yung misis ko yaon nasasakit. Gawasan sa mga bisara lang ng mga lang ng misis. Magsisa, gawa. Nasasakit ang dari, biara ko po hospital, pwede mo nata. Pagkatok ko sa buwangan, may mga anak na ito talaga. Piyasyon ka lang hospital, ang dari mayroon ko ang nakabuha. Biara na ubat, mataon. Yung ubat ka ang pag-inumon, na inagay ko kaniya, kaya namatay, bisan pumatay na, ay naman ko yung ubat yan. Nakapay din yung tuwan. Baka dyan yung pa-inumon, sorry. Ini kita Allah Ta'ala wala nang pagbuhat kako niya. At ang kala ang sakit, ilang kaunahan yung pag-inom ubat, ay na siya mamuasa, minum na siya sinubat. Sabi niya ba, kaya waktu yung takwas, tulong oras, piyahan, wala oras, hapon niya, di pa magulit tayo ba? Ang parang mo, di mo lang inawa, di nawa kisa, na isakit mo, makadyan, may susunod ka pa lang, magbalik. Ayaw na ang mamuasa, bukaan niya na aminom na asin ubat. Ang palakunan mo mamuasa, bangay hitat, bersin Allah Ta'ala, dilan siya kusog magbalik. Nabang utama, pagkainom mo, reto Allah Ta'ala, di siya magdosa biyahan bang utama, awitan hukum sin Allah Ta'ala, hawala niya kaya puasaan, sa mga anak niya biyahan buhi, in sila ingantian nila yung puasa sila may maas nila. So isya magpusa sa bang user niya. Ayat na berin, pakso kaya lang? Ayat pa. Siyot tayo na kaya mga suwo. Baik na? ang pasado pa nakasadya ba? Tagat-tagarin. Ano tadi kemauan tayo na tungod si Awin Kelukis Muria ini tungod pagbuka. Medyo akong gagawa RPM. At kwansayan, GMA 7. GMA 7. Kuan, Tagasa. Sir, by time doon, i-adjust 3 minutes. 5:51 biyahan in Kuan. In sa Dukso, hindi na yan 5:54. 5:51 sa Dukso, nasa i-adjust. Piniyaseta niyo in time niyo, in the west niyo, GMA 7. Diyan. Bote.
pila mo free time, lisag ko ay iban hangpo tag pito. Magkasabot si Makahon pag-ulas niyo mga lahas pa doon na dito. Assalamualaikum. Sana yung mga nasuwa ko pagkasin yung kawayon mag-iihi. Bustihan, ini ko po. Jadi ko ni ikasan magsambahayan pagkasin magpakay siya Juan Pampers. Amon hawak ko sa sumambayan yan ko ang siya kung masahin sambahayan mo niya. Ay sa palyano namin sulusundaw. O sakit. Magbihan ni kahalan niya, sa kahaba waktu siya sulambayang, mag-ayar siya. Ulis ang papulisan niya, butangan niya, firka, katana. Asupaya di lumimis, inna gisarap pa amuin, tarungan niya. Minsan na aon iwi, bumuha anak iwi, alaw sa bahayang, di na yung tumauno. Ulusun niya isang bahayang niya, sa hambul waktu rain marania. Sa kahaba waktu mag-ayar siya sumambahaya. Nagkuhan na sa tuwan dyan, nagpakan na siya Pampers yan. Nagusan na siya Pampers. Na okay ra. Okay ra biya mo sa kanya Pampers. Makastuhan niya ng Pampers ba? Sa hindi na biya, handang mayan, imaksudit kubang mayan, amuin na gistis siya kumana. Wala sa niya. Biara sa singkahalang simbabayi sa baon istihada niya, ang sakit niya diyan, dugo masih magbuwa. Demikian diyan, kahaba waktu mag-ayar siya, sumama diyan, lampikan niya diyan supaya di kumanatin najis. Itu Pak. Dan ang mga pihak kababaihan na ulihan yan, baka pangasubon niyo. Assalamualaikum Tuhan. Apa nagpasal pababay na Tuhan? Naubusin namin babay ang pati niya nagpuasa siya. Pagabot sila, lao. Pati niya iwan siya ruho. Natin siyo. Ulit pumasahin puasa niya tawagan. Apabila giwan dugo sinadlaw, misan tiyok-tiyok, ikawa nasin puasan niya. Misan tabangin bugo ka, doon ka ito niyo biyahan, isang sugal sa lima iban hangpo tag-upat, kay man tag-upat. Yat ko may sugas, ni, inublog na in, kiyod suga biyahan, tinunga na biyahan niyo ang dugo, masih nawa kaluin adlaw niya ayaw subay niya bayaran nantian sukoy ko ini taon na sa kahati ko kaniyo lagi na rin mga kamo kawalayan hatay ko in kami ini kaguruhan taksin pagdawa lagi ang lang ginhawaran ko dahil dito ka ako hahula siya ikuran ko asal nag-analyze na kami mahuno naman in kagunahan, hinahon along simula, ibang uno naman sakit, in subay biyahan, dihilan po attention. Dahil nga mga sakit ang unay kahalan sin family. Dahil nga may hadwa magtiyaron ta mga anak nila, inanak na ito pagkapasaran. Dahil sa ulit po, nagsulat ako kitab, yan yung kitab di dihaon, title niya Muslim Ahli. Malukay na yung kitab yan 2003 pa. Wala na print sa website ko lang kaos. Sa katanan na na-print diyahan, matawag na distribute diyahan, bukong distribute siyang dihil sa diyahan, sa nagpa-print day sa diyaran. Sa tayo labi day na pagpa-print na niya diyahan, hawak tuhin ang hawak tuhinaon ini. Katay na ito ang madrasa ko hataas, simbay ko hata ilang siya hataas, suksugan ang pandihan. Inyatag din ang mga labi rin sila mo yung tegas to sing kitab, hikap to harap pamadrasa hipag-inang kaniya. Na yung kitab ini makatabang labi ang mga kababaihan, pagpinturo ang mga anak doon na mayan tawaran nila, harap pa mga anak nila.
Ikitabihan yan doon na sagutin bagay hawala pa inaagama Islam. Hababay hataw man sin mga Greek, hataw man sin Nasara, Christian, hataw man sin Yahud, hataw man sin Arab. Ilan bangga din yung kahalan sin babae, halikusan sin agama Islam. Yan doon yung pagpangasawa, yung pag-asawa, yung kahalan sin pagtiyaw, yung kapato, tinha, yung kawagilan. Yan doon yung pag-asawa mo sampay pa kupat. Kaya natagot ako si kawabayan na nakalalang nila rin na kami mamibangin pasalan si mga pag-asa at ulat mo sa batong yan, hinahon si mga mananamo. Yan doon yung kahalan si pagbibi. Yan doon yung kahalan si family planning. Yung katan, sin hukuman, haantara, sin buha magtiyaw, nila sin mga anak nila. Kurang lagi yung kamatawaran yan doon na sa buthalang sin kita. Indaw may kanyo mga humadiaya liriin kita, nagda ako bukod na mga hamputag limang kapira. Sa kamutanga masiyawang magaya biyahan, kasi mana malikbiyahan, dumarap-duman waktu pagkita na to. At masih-masih biyahan, magtapris, sa kukunagay sa dolalay na sa buwangan ko. Ang supaya niya sa kahatihan, liriin kita maunahan, asal mga kumitas kanya biyahan, mangupang mamausin ko, makadyatin niyo kita o. Kita di perhatian pa niya utatnya kapos tilakin ng buo. Berarti suka i-waktu itu yang paling satu ayuan kawan tak 5 menit malawak pa waktu tal mga pengasuh amin di kamu magkakaos mengasuh maik bisa dapungan kamu sulat. Sa insyaallah pagsulat ka mo pagbawa pero waktu tada pun pangway na napahataman sa labihan guru tadi mapelektur ya serta ang panyabihan kaduaan katu pangmayan murah-murahan penghadir sa adlaw ini. Jawai na datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا الله آمين يا رب العالمين اللهم زود التقى اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا الخير حيث كنا إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الثبات على الأمر اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم قنا شر خلقك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.